Amahoro kuri wowe ukurikiranye Dego Media. Ni kenshi urupfu rudutwara abo dukunda tukababara, ndetse rimwe na rimwe ku bafite imitima yoroshye bikadutera kuba twakigunga cyangwa se tukiburira icyizere cy'ubuzima. Ndetse iyo umuntu yitabye Imana biteza impagarara mu muryango we, bikaba akarusho cyane iyo uwo muntu yari icyamamare, aho usanga byateje impagarara ndetse no mu bene gihugu bose bavuga kuri iyo nkuru y'incamugongo yabaciyemo igiko. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku byamamare byagiye bituvamo, ibyamamare byo mu Rwanda byaba byaritabye Imana bigateza impagarara mu baturarwanda bose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel ukaba wakunze ibintu turi gukora, kanda subscribe ufungure inzogera, iyo niyo nkunga ihambaye uraba uduteye. Kuva twagera muri Vision 2020 hamaze gushira imyaka 5, ndetse twahise dukomerezaho ubu twihaye Vision 50. Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe na Dego Media bugaragaza ko muri iyi myaka 5 ishize tugeze kuri Vision 2020, u Rwanda n'Abanyarwanda muri rusange twagiye tubura abantu bakoreye igihugu ndetse n'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda. Akaba ariko gahinda kashenguye umuryango nyarwanda muri rusange. Twihuse cyane mu mwaka wa 2020 nibwo twabuze uwo bita Virgile Karuranga, akaba yarazwi cyane ku izina rya DJ Miller. Uyu mugabo DJ Miller yitabye Imana ku wa 5 Mata 2020, yitabye Imana afite imyaka 29. Uyu mugabo yari umwe mu ba DJ bakunzwe cyane mu Rwanda, akaba yarigeze kubarizwa mu itsinda rya Dream Team DJs. Uyu DJ Miller yitabye Imana nyuma y'iminsi mike yari amaze mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho yari yaragiye kwivuriza indwara ya stroke. Iyi akaba ari indwara mbi cyane ifata ubwonko bwawe, ndetse tumwe mu dutsi tw'ubwonko tukaba twaturika. Urupfu rwe rwababaje benshi mu Banyarwanda, ndetse n'uwari umugore we Hope Gihozo wanavuze yuko hari imishinga myinshi bari bafatanyije, gusa ngo akaba yaramusize wenyine. DJ Miller yakoze amahiti menshi, harimo nka Emilio Sekwa, iyi yayikoranye na Peace Jolis, ndetse hari na album yasize yise Shan. Tugiye mu mwaka wa 2021, u Rwanda n'Abanyarwanda twabuze uwo bitaga Tuyishime Joshua. Uyu mukaba mwaramumenye cyane ku izina rya Jay Paul cyangwa se Kabakaman. Jay Paul yatabarutse ku wa 2 Nzeri 2021, yitabye Imana afite imyaka 33. Jay Paul yitabye Imana yari afungiye muri gereza y'Amageragere, aho yari akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge. Ubwo yatwarwaga ku bitaro bya Muhima ku ya 1 Nzeri 2021, Jay Paul yaje gushiramo umwuka mu gitondo cy'uwo munsi ukurikiyeho. Amakuru yatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa avuga ko Tuyishimiye Joshua yapfuye azize kunywa inzoga z'inkorano zakozwe n'imfungwa ngenzi ze. Bivugwa ko ngo ibyari bigize izo nzoga byari ibintu bidasanzwe nk'amavuta yo mu mutwe, amazi ndetse n'isukari. Jay Paul yari umwe mu bahanzi b'ibirangirire mu njyana ya hip hop, yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Akaba yaramenyekanye cyane mu itsinda rya Tough Gang, akaba yararihuriyemo n'abandi bahanzi nka Green P, Bulldog, Fireman ndetse na P-Fla. Mu 2014 nibwo yegukanye Primus Guma Guma Superstar, akaba ryari irushanwa rya mbere mu Rwanda muri icyo gihe. Ndetse muri uwo mwaka yahise afata akazi ko kuba brand ambassador wa MTN. Tunyarutse mu 2022, u Rwanda rwabuze umuhanzi wari ukomeye cyane witwaga Burabyo Buravan. Uyu Burabyo Buravan wamenyekanye ku mazina nka Ivan Buravan, yari umuhanzi w'indirimbo za R&B na Afrobeat. Yamenyekanye cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari kubera ijwi rye ryiza cyane, n'indirimbo ze yakoze zigakundwa cyane nka Marayika, ndetse yanegukanye igihembo cya Prix Découverte RFI mu 2018. Akaba ariwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda wabashije kwegukana icyo gihembo. Ivan Buravan yapfuye ku wa 17 Kanama 2022, yapfuye afite imyaka 27. Yaguye mu bitaro byo mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuriza kanseri y'igifu. Uyu mwaka wa 2022 kandi twabuze umunyabigwi cyane Nkusi Thomas, cyangwa se uwo mwitaga Yanga. Uyu Nkusi Thomas yari umukinnyi wa za filime akaba n'umusobanuzi wazo.
by'umwihariko akaba yarahaye izina umwuga wo gusobanura izi filimi mu Rwanda. Nyuma yaho aviriye muri Uganda ari naho yabikopeye akiri umusore muto cyane. Uyu Yanga nubwo yasanze ise wa Sintex yaratangiye gusobanura filimi mu Rwanda, Yanga yazanyemo umwihariko wo kujyazanamo ibintu by'ibisekesho cyane byanatumye filime zikundwa cyane mu Rwanda. Ndetse kubera ukuntu icyo gihe byagaburaga ugereranyije n'indi mirimo, byatumye na barumuna be Sankara The Premier ndetse na Junior Giti nabo batangira kuyoboka uwo mwuga. Ndetse bona n'ubu uracyabatunze kandi barawukora neza cyane. Uyu Nkusi Thomas rero cyangwa se Yanga nawe yapfiriye rimwe na Buravan ari ku itariki 17 Kanama 2022. Uyu Yanga mbere yuko arwara ngo yitaba Imana yararetse umwuga wo gusobanura filimi ndetse yakira agakiza, akavuga ko byaba ari igihombo gikomeye cyane aramutse akomeje kurarikira iby'isi akibagirwa iby'ubwami bw'Imana. Dukomeje mu mwaka w'2023 nibwo hatangajwe urupfu rwitwaga General Retired Marcel Gatsinzi. Uyu Marcel Gatsinzi yari umusirikare w'ikirenga mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse akaba yarigeze kubaho minisitiri w'ingabo. Yapfuye ku wa 6 Werurwe 2023 apfira mu Bubiligi aho yari arwariye. Muri uyu mwaka kandi wa 2023 twahaburiye uwo bita Jalike Karamuka, benshi mwari mumuzi ku izina rya Junior Multisystem. Uyu Junior Multisystem yari umuproducer w'umuhanga cyane, akaba yarakoze amahiti menshi cyane ayo yagiye ahurizamo abahanzi batandukanye bo mu Rwanda. Aha twavuga nk'indirimbo yabaye y'ibihe byose ariyo ndirimbo bise Niko Nabaye. Junior Multisystem yitabye Imana kuwa 27 Nyakanga 2023 azize uburwayi yari amaranye igihe. Ubu ni uburwayi bwari bukomeye cyane kuko bari baramaze no kumuca akaboko kubera ukuntu bwagendaga bumumunga. Muri uyu mwaka nanone w'2023 kandi twahaburiye uwo bita Theogene Niyonshuti, benshi mwari muzi ku izina rya Pastor Theogene, akaba yari umuyobozi w'idini. Uyu yari umupasiteri wamamaye cyane kubera ubuzima yabayemo akaza kuba pasiteri. Yaranyuze mu mateka ashaririye cyane harimo nko kuba mayibobo. Uyu mupasiteri yitabye Imana ku itariki ya 2 Nzeri 2023 azize impanuka. Uru ni urupfu rwashenguye benshi cyane mu barokore. Twihuse mu mwaka wa 2024 kandi twabuze uwo bita Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu yari umunyemari uhambaye cyane mu Rwanda, ari nawe washinze sosiyete ya Pan African Tobacco Group, ikaba ari imwe mu zikomeye muri Afurika. Uyu Rujugiro yitabye Imana ku itariki ya 16 Mata 2024 yapfiriye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri uyu mwaka nanone twabuze Colonel Retired Dr. Joseph Karemera, akaba yari umwe mu ntwari zemeye kwitangira igihugu zikabohora Abanyarwanda. Akaba nawe yari umwe mu bari ku ruhembe rw'imbere mu banyamuryango b'inkotanyi FPR Inkotanyi. Yitabye Imana ku wa 11 Ukwakira 2024 afite imyaka 70, ndetse yitabye Imana nyuma y'imyaka irenga 10 yose arwaye kanseri. Tugiye mu mwaka wa 2025 kandi nibwo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 u Rwanda rwabuze umunyamakuru w'imikino wari nararibonye cyane mu Rwanda. Bona undi akaba ari Jean Lambert Gatare. Uyu Lambert Gatare yapfuye ku wa 5 tariki ya 21 Werurwe 2025. Yaguye mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza indwara y'umugongo yari amaranye imyaka 2. Muri uyu mwaka wa 2025 kandi twabuze uwo bita Alain Mukurarinda wari uzwi ku izina rya Alain Muku. Uyu akaba yari umunyamategeko, umunyapolitike, umwanditsi w'ibitabo ndetse n'umuhanzi icyarimwe. Alain Muku yitabye Imana ku wa 4 tariki ya 3 Mata 2025. Uyu nawe yapfuye afite imyaka 55 ndetse apfira muri King Faisal Hospital i Kigali. Ni ibitaro byitiriwe Umwami Faisal biri i Kigali. Alain Muku yitabye Imana azize guhagarara k'umutima. Mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Umbwire uwo ntavuzeho.